Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajian alang ke Balakot Perlong daka Advisory Committee on Legislation and Legal Issues jongka KHADC. Kebalalong haka at pratrik matabna jeliu arajar kat kendai. Kalasyam ya karai ban pa ya kejing ajingmun syaka Executive Committee jongka KHADC bahkan pa ya kejing terwa syaka sarkar jela ban perung no ya kedulir jongka Instrument of Accession but Annex Agreement balai soy deki arpusan terdiki hima khasi kibaran hapo kasenjong jongka Federation of Khasi States but ke sarkar India ha unailar jong usnam ka kendai spa sapupra. Chairman jongka yang terbar ke KHADC ubak pencengan NCM ha ka jingkran bat kinong pathai kubor ulai thu ba ka ne ka jelang ha ka ni kasngi klasyam ya karai ban penklan chusu ya ka Federation of Khasi States bat laya tai saniru halor ka duler jongka Instrument of Accession bat ka Annex Agreement kabala ai bor karpangi ki District Council kat kum ki kendon jongka sex schedule ka riti sanchar kari India ban thau hi laki jonggi an ka intention jongka committee bagi khot ni jelang kalong baniatir baniatai halor kinorim jongka dulir ne ka agreement ka bagi soy usam ka respa so punyo bat so kupra namar hagari kasi ke jongi hagini ki kendiat senam kilamar sibun ki jingya la kalong na hagini dei bat ka ki khau ki betap la kalong hagini bat ki marpok kendau sipor la don jingya ro hagini kirang ba snong bat ki don ro ki jingya lese ka bagi khamting susu hagini dei bakane ka Citizenship Amendment Bill kepada ikawai nak main agenda jongka sarkar MD. Nakadau ka komiti ka khot kini kejelang bania thira ki lor ki nongrim ka jongka agreement kenang ba ngila ban sungtho pai ba ye ki nongrim barban longkum ka nongrim na ka bentakari kasi jongi bahajinya dei bat ka dew ka siap ki khlau ki betap ki ki wa ki marpo kendeu ka de ban long ka subject ka jongi hakaba ngin legislate damangi yamangi ndeshu bagi central act kin apply hang ni kaban ta ya sibun ka julong kerpang ka jungi kabagi suntunat menta kalong wat apreng uslap kumni babon ki mi renti nak lang ki hima bar ka jinga jumut menta kaski kalong ki basuntunat don ki hima ki ba jumut bala kumnu ka advisory committee ka di banwan segi hima nang ban pensai ki norim ki ba ka kayan bar kum juro mdi tanggata la jumut ro baga advisory committee kan ai jumut syaka executive committee bani thu no ya ka FKS kum ka wei na ki institution khnang ba nila bani trilang marjan batka district council khamtam ya namar bagi di ginong sign ya kan ikadulir kan space of ka bagi om instrument of accession batka annex agreement te idon ru giwe ki ji kan na kalyang jongki bala kumnu bagi nang ban pen klan issue hakajinya dei bat ka Federation of Khasi State hakajinya dei bat ni ka Instrument of Accession but Annex Agreement la krensai ba hakajinya dei ka di klau di marpo ka kandeu ka siap war ka bisaru ban exam nagino ki law legislative law hakatu ko bagi ong ka dominant of India kabamut ban ailat yangi bangin legislate katkum ka sistem katkum ka dustur ka jongi kajimut jongi pangira api yang gede dokumen kalong hako kanu ka legislation ha parliament kabom ya hap katkum kanika dulir ka bangi soy kalong dirukom ne hakai rikasi ka jongi ne ban ailat yangi la kalong khasil atau mas diskusel lengba ka special provision nera kalong ka state government lengba kanu ka special provision kenang ban legislate baganom kanong inline batanika instrument of accession namangi ikum ba bagini ki agreement hangni yatung ko barki central law hangni ni ong ba ban exam yani ya ka forest ya ka land ya ka water ya ka bishar hendra ya bagi pek pada ni ngat aka Indian Land Resistance Act 1908 akalan issue ka MMDR Act ngingat nang ni Indian Forest Conservation Act ngingat nang ni
boundary jong ikasi statement ta ngilamis bon ikasi state jong what part of Assam ko di jong ikasi state teki i ma kilong persya ya kan jingmut jong karbesi komiti kelong ba hato badai nem kapor bakari khasi jongi kishnong kitau baj ba baro ban pensngau aga sarkar India ne aga state government ne agi political parties ne agi MDC ya kan nongrim jongi nang bagi nawai nagadi jing sate sakum magi center ya Forest Act 1927 kabakin include no igi on class but private forest hapo ke punya jong kani ka Indian Forest Act kani kan kita joring ini nomor belai ka wake exception ka kambit ka sokan India ban awan kadi hapo ka instrument of accession ngamtip ka state government kala gubernur nomor kipan iki views ng PCCF and ring ampak yo asno hadu mata ba hadis council kin kren dan iki CM kin consult dan ni bakin kali na ki CM na ki hadis council ya kali dan ka pass ka central government ya kani claim include claim I exception ni ki rights ki over forest kani kan ya conflict but ki an jo hadis council kamtam ka management and control of forest act 1958 kumbalong ho ki ay ngi ka district council mo ki ay ngi ka section ka balong inline ba kani mo mana ngapong ho tenre aga bukut dai tengku ba ka state akro akut no abakut ba ka sendalo akut no hande ka jingmut jongi ka lagi banlong total exemption in totality hajinge dei ka bagini ai ban legislate lagalong ho ka federation of system institute makam dei ka institution ka ban legislate lagalong ka district council level dan state government level dei ban ai ka por ko shai nang ba ya kini ingin respect ini ka tumbo jingbit dan mar haru mentah ke Federation of Caste State ngi jimot ngi long ba ban penklanya ki ban penlong gawai ki namar kane ka tulir tamamla ka baya soy kadika Federation of Caste State kamut pada ba kasur ki Federation of Caste State kadika kasur ki ima ide baro ki states baro ide ki states kasur peminang taru kadika kasur jong upai ba sedang perundang tu kapor sarkar exam dingi na panchayat deki ongba namar badon ka kejingkran du Rajiv Gandhi Prime Minister Barim ongba because there are traditional institutions of self-government and district councils which must be preserved. Aku bilang, dikata kalau kejingkran mereka hampir bikin pas ikut ka amendment ke 73rd 74th amendment ki shitwa shall not apply in scheduled areas. Lada jin bikin latho ba namar bagidon kita kan jin telasha. Desa sin biak mentah, kani ka amendment mentah ko ongba ki village councils bar ki municipal councils mo perlu mar ki wi dis council ki ko apala kita sha utor makimdon kani ki secara pengelola ni de katho kani ka amendment mentah ko ongba ki village councils and municipal councils shall not apply in Meghalaya. Dia rengi kerja kerana mentah kalau ba atau don deti dia belum hidung apply nomor badan kani itu. It shall not apply because of what? Yes, because there are district councils, and also because there are the Washno, the Waraj, the Warhino. Larang ila akan tempang kata identity jungi. Sibetah kan long kaba. Mo di Jerman sarah agak council, kita nangya keren ni.